Arkoi pho Anita Rongkel Pinita Rongkel Jakini hawang ren Charlotte heng pika hung pangcheng lilong Guwahati rong supya long tomona re ki thela pen herai keklo Kardom Pinikar bi prime to ma birta long peneli sami raniti mungpi normal joikha birta ang ton pen Arkoi pho Anita Rongkel Pinita dipurong supi pen chenglok karbiang long penang anadim rong rup hawar long ri long pat adang mosam pen kidok kithak long japan pura Rongkel karklipon posi nilitum kat news along nilitum apherang ke pen birta nang pale Arkoi ni phai pho ani karbiang long adang pi Rongkel karkli dunde aham phang mate karbiang long autonomous council pen Rongkel farman council a calendar along tangkir kapadoate dipurong supi pen chenglok karbiang long pena anadim Rongkel karkli dun Thang Rongkel karkli ka phejo pen rong ro prisoi jang aklimang phar sar pi sarpu beng phan lapen kisu Q&A kido an inghun ki ek sai popusi kurusar borwa lapen ronga saratum aning chipatheda Karbia khealong nang kiklang adhorom lake lokhimonta isilom lasi aninkan anam lokhona phan kardom kardia sai angdeng nang klem bomsi biningan ke troke propli angdeng an nang le tanglong Karbiang long pen chenglok India det nihang ni rep along ri prekjam adim lokhimona dowana long karchwa jame kapitopona berta kat news asa hemalong berta nang pale Lokhimona dowan ke do analong pini arni ke me puhoksi arnam lokhona phan karcho padapon Dipu inglong tingri Lokhimona dowana hin penta mesen pen talondo Thang nipai ke thom arni pen pangchengsi thang nipai troxia ni an karcho mai padoponji Laswalong aluhiaman pen Karbiang long autonomous council iam raton teron lapen penaan Lokhimona dhoroma phan ke kroi ada datom chetongdo Thang pho Lokhimon karchu nilitum asingkan rang ason nakaksi ha ningkan suri kresil kebra hokebra sil kebra ningkan pen Lokhimon adhorom nangi klang ini tarik 4 ni lo kasi ho swar ni pen kurusar lokhoning tian sek alangli Lokhimon adhorom nang than bom nangar chu bom ban bom anikan nang son taxi ini yan nang ke ingdeng trok kebra pli ke choklo asi pini ingdeng trok kebra pli Lokhimon karchu nitum ladakan chot takali lake Lokhimon aron ke kroyarat okor Karbiang long leke do chotrali Arunachal lapen Asam ta Biswanath Sunitpur Lokhimpur Nogao Jorhat Golokhadan tado dan Punagong Dimahaso ason daksi puan ado la sila jangke ni bangke anak angrisi yang doni sisi nitun lingarong pen kibi kiti servisa pidun pen anam Lokhimon phanar chu ponlo lasi daso karchu asayang ding bangke adap pen lo nitun baji ki thom pen si nitun cheng ponlo lasi daso baji ki thom pen ke cheng pon kang thir mithek daso kang thir mithek nitum grupo hin pen si halangli cheng ponlo Kasi daso kang thir mitheke nitum dirjume ke chhang pon nang khelo nitum pini asekti pini tarik khopen muning tarik kho asekti an nasoda kang bong nitum keme senji adu ka ve rengdok ve ni gidolong ji ningarong pen choklem chodam e business choklem dum ponon sakuri choklem dum ponon adu ve an tame nasoke me senji kechok ji bhansi ni tu peda da pen anam thimonolong hizumi thang ponlo Rong sajir Lokhimon adwana lokta nithoma farman thang ni phai plipen ni phai trok an
troke pra pliang deng Lokimon Karcho mesen pen Catalona jamek padapon Sitame ni tentame talon pon lo kedantang tarik thom pli ko trok an ni tentame talon pon lo lasi tarik thom pli abang ke ni tum angdeng ke non ki jutlo lasi piniar ni ke thang pho tarik pho lasi padap pen ni tum ada prang baji ke thom apor pen ni tum puru pohin pen kangthir me thek pilo la pendera phi ni tum jongjung mena aduan along sitame aduan hem jongjung along sitame ni tum man pengchi pilo la pen apithu ladak asayang deng pen ni tum dak rat pen sitame ni tum kardom sawa mate karchu dulo la pen non an ni tum adap angdengan ke patang iglo sinon ke wangji angdeng sihini dola la pen penapa bangke tarik trok bangke ni tum rat pen me duji lapon chol longnit chomna ketok Lokimona doan along tame alil achampen archopon atapapor Lokimona dhorom alama mandira sarnung angsong tarsi puthot labangso dhorom kirimpen karlita hatuma phan chiki mo sai deng ponthu Lasopi Kiriton Padoponsi Arnamalam Chethan Chimumaja Meka Padoponalong Karbianglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang VDC Ken Singh Be Lapen Ongdung Lokimon Adhoram Aphan Kikroi Ada Tatom Chetong Dunrinti Laso Mayalong Lokitek Ariswe Jangatuma Phantame Karcho Padopon Dong mukak thong nok be college union body la pen than bang atum pen pater piponsi thang ni phai pho ani Saraswati puja alila lon pen katalon na biota pherang ke rajib be pen biota nang pale Pini lokacharya hemtina long Saraswati puja katalon pona son thak taksi dong mukak thong nok be college along ta alila lon pen talon don Saraswati arnam pia phan lo charli ari soi jangatum kardom kardi la pen hil jumi johang don renti Dong mukak thong nok be college union body ame pu lapen than bang atum pen aning kan wang katalon pona sonsi pining kan le thata Saraswati puja alalon pen talon do Gibiauna gazan sanjupuni bonisimba gazan hamlene bahorna thabai dini जोंनि Dong nok be college ni कलेजाव सरस्वती पुजा मानिदों जों बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों स' गोजोन्थों Pini nifai po arni nilitum thongnong bi TNCSU Union Body hen pen nilitum aning kanwang thak ason Saraswati ke talon pon pini nilitum la student dan khadu ko bi chitong lapen nilitum la Saraswati puja ke talon pachun ponji mate ning karong pon laso si nilitum la khadu ko bi teacher pen chenglok staff non teaching staff pen chenglok khadu ko bi nilitum ning arong bohong pen la si pini Saraswati puja talon pon han khadu ko bi doan pachet ton pon si ano lo nilitum dak teacher PSCC mate union body tumpen la arnam ahem kim pen pujari hang si nilitum la khadu ko bi chirapet pen si la si pachun pon lo Nizang Karbi Anglong Bitung constituency ka parlo thang ni phai pho ani ada por phai ke prachite ma por pen kolonga along SOPD scheme pen ki kem kerang irrigation asai kam IBA hem kangpu Lasonsi Rangsina College additional classroom la pen rongkhang SAEP pen ki kem kerang pon project officer hem pen danglok Mary Hing la pen RCC Ringwell hai husitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang arudeng pen impu ponthu Anparta Nizang Karbi Anglong Kolonga along Agriculture College itame Prabjin pen kikim kirang ponjia phan CEM Ronghang Ratat Hengno lamsak cipipon Lapan Anparta Rangsina Junior College along ta Mason a conference hall Low Charlie Auso Marathon Fresher pen chenglo break jamaphan kusitame kinang sot pura soundproof Lapan AC highway contractor aphan Prabjin pen kapaselam thujia phan CEM pen lamtoy pitigang Pinila Bangso Asayalong EM Mangar Singh Timung nominated MEC Chandra Chetri, Board Chairman Ditolar Hesnu, DMB Chairman Telesram Ronghang, Vice Chairman Ren Singh Timung, Ward Commissioner
Sarlong Kibe Jitu Terang Lapen Bitung Reng Thama VDC Chairman Ramson Rongpi BJP Assam Pradesh Youth Morcha Mepu Purno Ronghang Lapen Kethe Keding Atom Chitong Donsi RDP Dun Dongka Mukam Pen Perangke Kelvin Terang Nangkilo Berta West Karbi Anglong Umjakini Hawang Range Office angkang kilometer istimalom Theng Jangtu kang huatum Theng Pirot lap anta ing namrai komasai kiatum Thek Dun Long le mate amek jangkli baston kacheplang dada birta perangki piratane pen birta nang pale Umjakini Range alo Theng Piarong penang ando Umjakini Range Ranger Monsing tiso kopia thesi Umjakini Hawang Range along Ranger arpu kedengma Ate non Karbi Anglong ada datom Thek Long lo Nonason Theng Jangtu kerot kang hu ajwa nalo rong paruhini sosiata chini dun de pualam ke klangke manghumi me anpen Alangli ogori rencang kang kidu ahutame Theng pi kerot kang hu penaan akoido Laksi ahokalam kachini jiaphan pura pherangke apitung atum adimaklong an kahumni damahot VDP in charge Lakmi Pasat Adhikari pensi Japon VDP in charge Lakmi Pasat Adhikari pen pherang ke atuma phan ke thadun atengke bangpli Umjakini Hawang Range Office atum pen ke claim dun tu pusi akoi pipo Thengpi kang hualong amen ke klang dun atum lake Teleswar Kolkata Atur Kumar Majumdar Abhijit Sharma lapen Meg Bahadur Thapa atum henlo Alang litum nona hutot kali kedam tangan itame claim bom pusi pherang kiang no pachini dun Kedam tang suruh ini ra ingkoi aningkan mati jonga ciklu nipai ingkoi runner kebarni ihum bolero pickup ML 10C2607 pen Thengpi kang hukin abduna potame forest atuk VDP Lakmi Pasat Adhikari aphan chok chepu chok pusi alang hemalong anta ke therdam pota therang ke atuma phan puthop chethan ponthu halabang swapor Thengpi kang hukin abdun long ahut bolero pickup along Thengpia bek dopik Stame indemnity bona long ketok lak isibet ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan pilo lapen Thengpia bank garia long thaphup aphianta bank thombek pusi paklang pon Arlopen biota kirip dunlong atengke Teleswar Kolkata lapen Meg Bahadur Thapa tumja semet pherang ke claim bang pratma phan ke theralang tamikla labang su Thengpi kai ki amat Alam ki along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Alangli non lapusan alam ki along RD ki pipon akenakso ateke non hedjong alam ki kali kedam tangani tame non lapusan alam ki Umjakini Hawang Range alo lam klang peklo lapusan si otlang no chong nya tuma phanke service rula tengpen department insai vetnangji lapen monsing diso ranger aphanta me prabjin pen katerexi akine Kalite Umjakini Range kaparlo atheng pianta kanhok ji angring theton khangjanglo labang so arranger aphan katerek japuthak local MSC Yam Prodip Rongpi RDP dun beknangji pusi cherok tok ara ratom pen ningje हम सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये 4 आदमी जो हीरो है इनको यहाँ से इमीडिएटली या सस्पेंड करेंगे या तो यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे सरकार के पास ये अनुरोध है कि इमीडिएटली इसको ट्रांसफ़र कराना है यहाँ तब ये जंगल भी ये फॉरेस्ट भी सुरक्षित में रहेगा जो रेंजर है पहला भी हम लोग उधर जो 19 में होगा 2019 में है ना क्या वही एक मानसिंह टिशो बोलने वाला हम सुनता है खाली उसका रेंज यहाँ का रेंज ऑफिसर वही है बोल के वो जब यहाँ में आएगा तब ऐसा होता है ये भी हम सरकार को अनुरोध करता हूँ इमीडिएटली उनको भी कुछ एक्शन करेंगे ना या ट्रांसफ़र करना है या क्या करना है सरकार को ये बोलना चाहता हूँ हमारा विनम्र अनुरोध है विनती करता हूँ सरकार के और जो ये तोगबी था ये गया साल में एक रेंजर इधर रेंज ऑफिसर इधर आया था वो आने से बहुत टाइट कर दिया था कि बढ़िया हुआ था वन जंगल जितना भी है सुरक्षित था तो खाली ये क्या हुआ है कि उस सीओ लगाने के लिए सरकार के पास में कुछ सीओ बोल के वो एक यही कर दिया है और जंगल जितना भी है सब सुरक्षित में रखा था वो लिंक भी करता था गांव वाला को रेस्क्यू और हमारा जितना भी है गांव रखी बाई ने भेड़ी भी था उसको भी हम लोग चोरी पकड़ने के लिए चोर आदमी या चोर गाड़ी जो भी पकड़ने के लिए हम लोग का रेस्पेक्ट होता है सरकार से कुछ मिलता है सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या करता है लेकिन जो चोरी लोग हमको 50,000 रुपया देने आया तब भी हम गाड़ी नहीं छोड़ा था हाँ लेकिन रेंज ऑफिस में जब लेके गया है तो वो लोग बेइज्जत करके हमको बेइज्जत करके वो गाड़ी छोड़ाया है बाध्यता में हम भी गया हूँ बुलाया है उसमें क्या हम DFO को फ़ोन लगाया फाइन करके उसको हटाना है गाड़ी छोड़ देना है हम भी बोला मेरा घर में 12 बजे रात
1 बजे रात में आता है टचर करने के लिए। मेरे पास में वीडियो भी है। आज नातलंग से गाड़ी लेके जाता था, उमरू 2 से भी ऐसे वन है उस तरफ में। हम लोग जब गाड़ी पकड़ लिया, हमको रेस्पेक्ट दिया था उस टाइम में, फॉरेस्ट से भी, हमारा सरकार से भी हमको रेस्पेक्ट दिया था। तो अभी तक उधर में ठीक है, लेकिन ये जगह में हमको जब बेइज्जत कर दिया है तो हम भी पीछे हटा हुआ अभी। तो इसलिए हम अभी न्यूज़ में भी बोलने अभी बाध्य हुआ हूँ कि हमारा बेइज्जत हुआ। सरकार के ये बोलने चाहता हूँ कि इसका हमारा गाड़ी पकड़ लिया हूँ, इसका क्या गलत है और ये ऐसा रणभूमि बनाने वाला हीरो लोग को क्या करता है। सरकार के ये हमारा अनुरोध करता। गाँव मानक खरिও काटे तार লগত दुटा এটা এই 4-5টা 10টা 15টা এনেকা পাইনও কাটে। সেইটো কোনে কাটে সেইটো কোনো হেৰি নাই। ইয়াতে আমি ওলাই গলে ডিউটি পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে সব ইনফৰমেশন পাই যায়। ইয়াতে ফৰেষ্ট টা অলপ হেৰি জড়িত আছে বলে গম ৰাজ্যে কৈছে, এইটো কিমান সঁচা? এতিয়া ৰাজ্যেটো সবৰ কথাই কয়। এতিয়া আমিতো তেনেকা একো হেৰি কৰা নাই। আমি যদি ইনভলভমেন্ট থাকা হলেতো তো সব হেৰিয়ে হৈ গ'ল ন। তেনেকা হলে তো সবে ইনকোয়ারি কৰিলে হয়, ৰিপৰ্টও দিলে হয়। স্পটত আমি গৈছিলো, তাত দেখিছি মান প্ৰায় আমাৰতো ষ্টাফ তেনেকা হেৰি নকৰে। 200-300 হেৰি গছটো এনেই পৰি তাতে কাটা আছিলে। যিখিনি আনিব নোৱাৰো আমি সেইটো এতিয়া আনিব নোৱাৰাখিনি তাতে থৈ দিওঁ আৰু আমি গজাল সজাল মাৰি আমি হেৰি কৰি দিওঁ। নৰ্মালম সপৰাফান বিৰটামু ইংটন এক্সনা। আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ Dihena mopit putot birta long wangthulo. PMAYG ahem ke tangtia putha katupanglim akoya long Socheng Development Block video JE lapen gram seva katum amen ke klang. Labangso ahem lake nijang Karbiang long pen Meghalaya ahoy langhem pi arong NEC tower apung ke bodet Roberteron apart panongsi Socheng Development Block pen kikin pipon ahem long. Ningkan kitom playing et pen non puanta kikin kirang asai kapitang un eteda putak ahem ahem pupen ningdukalang nang cithandon. Idam tanga pura hot birta lo labangso putak paklang lo. Bonta thang nata ang thek kavidat ke honte mimi. Ahem kikin pive kabang pu Augustin Hansia lo. Socheng Development Block video JE lapet ke gram seva katum anta kacrap dundo pusi ahem pu Roberteron pen akoy pipon. Agustin Hansi halang di si nang kim lo kasi ningkan ini yang bong anta lang li nang pitang medet kasi aprang hotel ni lu ni dia panhang lo dan Karbiang long live along ayu tan di piklang lo sita me la bang su ai fe ka bang thang ta de kasi no na bang ke ni kahon je me bang ke video pen kram savok pen ke je tu mata alang li pen link ke dosi la bang su akam non anta kapai fek ye phan thangta reaction avedan ma pusi mili matha lo lase lang litum apan sa koi pinang kok lo lase bang so hem pitang te lo pulote mili mithang sita meni pan sarok alia kung rangkram bang chiron darjil mithang sa chi pitang po sita me code along information mate alang litum kapitang te lambang ke nili jithanam nang kok po jithanam de pulote nili talang litum long chikroi du na son man de je posi code along sta me nili dam nang kok posi rat ta thengnu la pen ke la news ke la ngatu ba thengnu anta nili paklang nang kok lo ningkan kwan lo la so hem kim ke so hem nagi kim ke 2020-21 non 22 an lo ningkan ke thom ta pleng thuring ring an lo sita me non anta pon ar lang an batai lo lang li phanta lam sam lam dok pan ta chining ri lo sita me mua chiklu mua roi non ang klang non ke bil nang lut le lang pu lang ke than ka pachalat an amal sinili phana bang ke la pu nang pisang wara rason lo sinili sarkar pensan isi link ke duban sin la tum pitang tidet ma pusi matha thurong lo themala so apurun nili tumarong humpho ahem nang le lo la si long ta kitang la pen kichun an ta thek lo le pin la la si la nili hem ma hi lo sap ang ar pong an ta ka pitang hala hum ni hum thoma hem bang ke foundation hut oi pe ayan shot am sta la tum ta thang ta lem ke pin a block bang ko na block pen hala block bang ke Socheng block Socheng block Socheng block pen the JE tum bang lo madak JE gram savok la hai tum aprang ni li media pilo sita me JE ta bang ve pen gram savok tum ta bang ve la pen ke
kaprek organisation tumta son nang non maloma botor kang sam kilit pika jok Guwahati rong supi malom arbe tomon lapen herai ke klo akhir ing tangrak an pin pesi kat news asa hemalong birta nang pale pininga ningkan hello ningkringa por herai arbe ke jang ki ong nai birthia dangalong atalom talom ke tomon arbe lapen herai ke the abirta klang om Lasong si pini Guwahati rong supi along tame tomon arbe lapen herai ke klo akhir kang tangrak ajo kaphang ok luk adip sitame pangsam dok Lason tatak si Karbiang long choki hola ahawar along ta pini arni kang sampor pa hinia por malong pen tomon arbe lapen herai ke klo akhir kang tang rakajo kang sam lithu piklo pusi hada ke do ada tom ningri rinti kachelenga tor biri bithunganta lokri lokbong kang sam pin to waranta moni ratom chehla thaibang bi sampridang sonuputa hada ke do ada tom pen birda nang pale Pinia birta bangela pansi kangton iklong dometak me kurwang thu